بیایید اطراف زندگی اویلوی شما کمی صحبت میکنیم. هرگاه که مرا خماری آچم گیرده، پرواز کنم جانب قشلاق روم، پرواز کنم جانب قشلاق روم. ترانه های شما رو با بسیار یک هنرمندی دوست داشته طالب عبدالله گوش میکردم. بله برادر جان شیرین طالب جان. بله. همکاری شما چگونه بود و امروز چرا دویت نمیخونید؟ رشته همکاریتون مثل قبلی نیست. ما بدیه نمیخوام بخیر بیجره بیا. با شادروان بابای فیض یک دویت دارید، میان مردم خیلی محبوبیت پیدا کرد. تلفن کرد از قسم بگو که خیرمون سحر دوشنبه دم شما را نگاه میکنم. استاد خوبین چی گپای بیجره؟ ما یک گپ دارم. خیلی من عادتا خودم آدم کنجکاو هستم. برای چی من بیام؟ چی گپای؟ ارواح کی مادر آمده پشت درام، ما دختر به آچه خونی جگرم، بر دیدن گوریو نرفتم چنده، ایو دیدن من آمده خاکا به سرم. من بغیر اون که من سرود میخوندم باز کم کم با سپورت شوق هوس داشتم. کدام نمودی ورزش؟ آه افتادی ز چشمم کلچه‌ی غلطیده خوردی، تلبکی تلبیده ای من. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستات، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفا فرما توصیه میدهد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوبتی چهره آشنا رو از کانال توجیکان گروپ تقدیم شما میگردونیم و این لحظه ها ما مهمون شهر باستانی باختر هستیم و مهمون برنامه ما هستند یک تن بانوی هنرمندی که هنر تاجیک را نه تنها در تاجیکستان حتی بیرون از آن معرفی کردند. هنرمندی که خیلی صدای خوب دارد و ترانه های دلنشین می‌سراید. خیرامان قربانو و هنرمند انسامبل فولکلوری و اتنوگرافی خوتل نزد حاکمیت دولتی ولایت ختلان واقع در شهر باختر. خوش آمدید معلم عزیز. تشکر زیاد. اول عبدالرحمن جان شما خوش آمدید به شهر باستانی زیبا منظری گرم دلچسبی باختر خوش آمدین. و السلام علیکم مخلصان، تماشابینان و دوستانی که دائما انتظار سرودهای خوب هستین. شما رو اولا خوش آمدین میگم و خرسندم که امروز من با شما روبرو هستم. سلامت باشید. و امروز هوای باختر خیلی هوای خوش است، هوای فورم است، بارانی است، شمال است. روزهای قبل خیلی گرم بود. با پای قدم شما با هوای زیبا را از دوشنبه شب به اینجا آوردید. سلامت باشید معلم عزیز. بسیار مخلصان خواهش کردن که ما من بعد هنرمندان کسبی رو برنامه کرده باشیم و درباره حیات و فعالیت آنها با ایشون قصه کرده باشیم و برای ما باعث افتخار است که با شما این لحظه در صحبت هستیم و بیایید صحبت رو شروع میکنیم از سفر هنری شما به جمهوری، با ما دوست و برادر ازبکستان. هدف سفر شما چی بود؟ همراه کی بوده؟ و فکر میکنم یک آزمون بود. بله بسیار خوب قید کردید. حالا من در یگان بعد سفر هنری یگان صحبت با کسی نکردم. امروز شما یک باره از زمان برآمد، از زمان مهمان نوازی های مردمی مهمان نوازی ازبکستان بسیار خوب قید کردین. معلمه گل زرد یک از شخصیت های شناخته ریسپوبلیکا زنگ زدن که ببین خیرامان در ازبکستان تکلیف شده است که ما همچون صنعتکار، همچون شخصیت های شناخته چاره‌بینی بایسون بهاری برآمد میگذرد، باید ما اشتراک کنیم. خواهش معلمه را رد نکرده خیلی رفتیم
بسیار برنامه خوب، برنامه دیدنی، برنامه دقت جلب کننده، یعنی که خوب مردم خوب قبول کردن. در اونجا عمر تیمور بود، فیض‌الله برادرمون بود، رحمت الله همچون حیثی نینواز رفته بود، دولت جان به حیثی دایره رفته بود. یعنی که بسیاری ها بودیم در اونجا، بسیار خوب قبول، برنامه هم خوب بود. یعنی که برنامه فراموش نشدنی، یعنی که در نقش دل دیده بسیار خوب ثبت گردید، بسیار خوب قبول کردن. و بغیر از ازبکستان به دیگر کشورها سفرهای هنری داشتید؟ بله، من بغیر ازبکستان سوم مرتبه رفتنم است همچون صنعتکار. با یاپونیا رفتگی بودم، سالی 2002 بود، 2003 بود رفته بودم. با افغانستان، با یاپونیا، ایران، عراق، قرقیزستان، قزاقستان. شکر خدا که از همین کسبی که خداوند به ما لایق دیده است، من شکر خداوند میکنم که از روی این کسب ما بسیار جاها سفر هم کردیم، از باد و هوای اوجا ما هم نفس کشیدیم، یعنی که مهمان نوازی اونها را دیدیم. بسیار خوب قبول شده است. همه جا فرهنگ و صنعت ملت تاجیک را معرفی کردید. بله. و بسیار مخلصان شما را با اجرای ترانه های خلقی فولکلوری میشناسند. بله. و شروع فعالیت خود را از کجا آغاز کردید؟ از کدام انسامبل، کدام سال، در کجا؟ من اساسا در اویله راننده به دنیا آمدم. در ناحیه همدانی وزیره نامش و نام پیشتر ناحیه مسکو در سوخوز توردیوف در مکتب میانه رقم 9 به نام مکسیم گورکی میخوندم. راست گپ محیط اویله‌ای ما بسیار در اون دوره ها عمکایم همسایه بودن، 5 تا عمک داشتیم، فرزندای عمک بودن. یعنی که دوره های بی‌غمی و بی فکری، دوره های بی پرواگی. یعنی که پدر من راننده که بود، خدا رحمتی بابای شادیبک، هر بیگاه فرزندانش که در همسایگی زندگی میکردن یا جا جمع میشدن و دومره مینواخت و یک پسر بود وای بود. با فکرم خواهرش یا که اپاش بود و یعنی که نمیدونستم که برادر نداشت نکی بابایم. یعنی که در محیط همین فرزندا دومره مینواخت. بعد یک عمکم دایره میگرفت، پدر ما دومره میگرفت، یتش دایره و یتش خیجه کم جنب است. یعنی که تاثیر یعنی نواختن دومره که بابای شادیبک خدا جایش جنت باشد مینواخت، تاثیر یعنی با پدر من رسید. پدر من دومره مینواخت، سرود میخوند، حرکت میکرد که همون موسیقی و همون شوخیایی که در همون اویله بود در همین اویله هم جاری شود. یعنی که سرودهای میخوندگی پدرم تاثیرش به ما رسید، یعنی که موسیقیش. بعد آیسته آیسته برادران کلان شدن. من انا از همونجا در وقتی که صیفی 8 شدم، دولتمند خال استاد زندگی نرفت خدا جایش جنت شود میخوند سرودهای وی. اولین مرتبه سرودخوانی رو از سرودهای استاد دولتمند خال سر کردم. در مکتب در صنف وقتی سرود میخوندم، همصنفانم طلب، رحمت الله، میر علی، باز که بود شمی گل، لطفیه، همینا جنبست شده در من همچون مخلصی میکردم. قدردین بود، زفر بود، بسیاری بودن همصنفای من. یعنی که اون قدر اتفاق بودیم که همین فکر میکردم وقتی سرود میخوندم، فکر میکردم که من برای همون فرزند پدرشونم. وقتی در صحنه اعلان میکردم گفتن که شاگردی استاد دولت خالف، یعنی که من میبرم بودم سرودای همون استادم میخوندم. لیکن یک چیز نگفتن امانت که هر یک شخصیتی که در جاده صنعت قدم میماند، اگر با کسی تقلید نکند، بله، راه خود رو من فکر میکنم که پیدا کردن نمیتواند. یعنی شروع کار از تقلید. بله، از تقلید کسی که کسی رو دوست می‌داری، بله. آوازش معقول است، سرودش معقول است، همین خیال رفت. من بعد همون در مکتب تمام کردم. بسیار وقت پدرم همکو صدی راه میشدن. من آخه بغیر اون که من سرود میخوندم، باز کم کم با سپورت شوق هوس داشتم. بعد کدام نمودی ورزش؟ دویدن، تنیس، با درازی پریدن، با مسابقه بله همش. اما شخص خدا رحمتی مادرم خدا جایش جنت کنه میگفت که
امی خیل برو که اتد نبینم او چجان ما پگاه ساری مسابقه دارم میگفت که امی خیل که کمی اتد نفهمه که مرا جمع میکنه بعد سحر اتم کردم میرفت دیگه خدا جای امکیم جنت شوه امکی شیرم در سوخوز شیرالی در گاراژ میگفتن وقتا یعنی که پارک ماشین ها و پتیوفکا مینویس یعنی که این ماشین فلان جا میره فلان ماشین فلان جا میره یعنی که اتوبوس در میاد که امروز طلبه های مکتب ما مسابقه با یگان ناحیه میبرد یا با یگان سوخوز کلخوزا و میدونست که میرم بعد میپرسیدن که معلم کی میره خیرامان میره فلانی میره وجه پدرم نمیدونه که من مسابقه میرم یکی مادرم اوستک مرا جواب میده همین من ای مسابقه نامده که اما که خیرامان مسابقه رفته کو نیوخی در خونه بود خیال کو یک ای کار بره خونه بپرس تیز اتم یک دور میزنه جوی کارش بعد میگه کو خیرامان فلان جا دروغ نگو خیرامان مسابقه رفته یعنی که همه وقت پنهانی و مسابقه میگرفتم میرفتم دیگه آشکار میشد انا که بالای این باز سرودخوانی سر کردم کم کم شوق در دل که بودم سرود خوندم در سوخوز بعد که تماما اشتراک نکردی کی خیلی من میدونم جانی تو چقدر که پدره وقتا زید بودم زید سرودخوانی بله در حقیقت همین جوده صنعت کم ترک برای بانوان وزنین‌تر بود عاقبت کجا رو ختم کردید دانشکده ورزش یا اینکه صنعت دانشگاه صنعت ما یک همین مرتبه جوده صنعت شناخته که یعنی کمی شناختم سال 86 بود بوستان سه شد با همراهی ناحیه وسه مسابقه ناحیه همدانی با وسه بله من از ناحیه همدانی چی را میخوندم تلبکی تلبیده ای من نانی نو تلبیده خوردی آه افتادی زی چشمم کلچه غلطیده خوردی آه افتادی زی چشمم کلچه غلطیده خوردی تلبکی تلبیده ای من همین سرود ما اجرا میکردم اگه در صحنه مادر یعنی که تلبک بودم پیچه ها سفید کردن دختری اولی یا شوخی پیچه ها سفید کردن رومالک سفید دختن از ناحیه وسه چی بدک سرودی استاد آهنگ استاد فتح اودنه چی بود چی بود فراموش کردم همین های فسکولی نوچیدم کدام یک سرودی خوب بود یعنی که وای گرفت 8 خول من گرفتم 10 خول اگر خودم خونده استم گیده کرده استم وقتی ایسانه برآمدم اکای صاحب خوری انتری آمده کلمه قچاق گرفت خدا رحمت کنه توش جنت کنه سر ما قچاق گرفت مچه کرد سر ما ای در دخترم صدقه ای در دخترم صدقه بسیار خوب گفت که امیت 10 خول بگیری من میدونم که برای چی توفه کردم اینه که در چشم من توفه کسی نمیتوفت یگانه همون چیزی بود که یک مرتبه در جوده صحنه حقیقی قدم موندم بود یعنی که از همونجا بعد شروع شد و من کودک بودم که ترانه های شما رو با بسیار یک هنرمند دوست داشته طالب عبدالله گوش میکردم دویت میخوندید برادر جان شیرین طالب جان بله همکاری شما چگونه بود و امروز چرا دویت نمیخونید رشته همکاریتون مثل قبلی نیست راست گپ وقتی که ما در سوخوز برادرام زن میدادم یا که خواهرام شوهر میدادم همین پدرم میگفت که تیز برین همون طالبی بچه جان ما را بگیم بیایم یعنی که وای در اویلا او اکای اولیم جان عظیموف وای برادری دوست داشتنی همون اویلای ما بود طالب جان اولیم یعنی که بعد خسرو خیلی میده تر بود پسر معلمی محمود در بسیار جوده هایی که من سرود میخوندم معلمی محمود بسیار شخصیتی که یعنی که مرا همچون یک مخلص برای من استاد بود در مکتب لیکن در وقتی که من سرود میخوندم آمدن پس خونه ما خط گذاشتم میرفت معلم می اومد خونه می در اومد که خیرمان جون کاری که بالا بره کاری که بالا بره یک چیزی میشه لیکن آمدن ما را خداوند سبب کرده بود از بدن جوده های بلند گپ یا نمو کس موده سبب شد و با
шодравон бо бои файз як дуэт доред, миёни мардум хеле маҳбубият пайдо кард. Ва пешниҳоди дуэтхонӣ чӣ гуна сурат гирифт? Аз ҷониби кӣ буд? вай суруд вақте навишта шудагӣ буд, вай аввало ҳар чизо мехонд, худаш мехонд умрахати. баъд шоир аз ки файзалӣ аз ваҳдат ҳамон каса чӣ мекунанд, шеъра ҳамон кас менависад. Мирзо Файзалӣ бошад. бале бале худи худаш Мирзо Файзалӣ. баъд устод Убайдулло Раҷабов чанд нафара чӣ мекунанд ки бихонанд, баъд мегӯяд ки не биёрин Хиромона биёрин. баъд як рӯз ман телефон кард аз қисми бегоҳ ки Хиромон саҳар душанбеда ман шуморо нигоҳ мекунам. устод хубен, чӣ гапай? Биёед ман як гап дорам. Хай ман одатан худам одами кунҷков ҳастам, барои чӣ ман биём? Чӣ гапай? бихе биём инҷа. мегӯям не, гуфтам бугӯ баъд меом. як бадеҳа ман бадеҳа намехоҳам, бихе ба иҷара биё. вақте ки мо дар ансамбли фалаки кӯлоб кор мекардем, устод коргардон кор мекард. вақте ки худаш баъди чорабиниро ки мо барномаро ҷобаҷо мегузорем, мегӯяд ки Хиромон дар ман ҳамсур ҷоёвари коргардон, то аз душанбе гаштани ман Хиромон бо шумо кор мекунад. яъне ки онҳо бисёр ҷоҳое ки устод кор мекарданд, яъне ки ба забони русӣ очистка мекарданд. духтари ҷавонтар будам. баъд рафтам ки ҷа биё. гуфт анами як суруда мехонем. кадом суруда? нами чи очата бугӯ. ман намехонам. гуфтам не ман намехонам. боба гапои бемаъни дорам, ман намехонам. ман намедонам ки ира шеър оли шеър навиштагиам. хай баъд бобои файз яке хона баромад, мара нигоҳ кард, гуфт ки ами биби Хиромон ранги духтари калониша номша намедонам, амра ранги анам духтари майтума ҷои духтари духтаранда. ака чӣ хеле тоҷик мо асосан ҳама вақт аз тарафи хубша не фикр карданда, ҳама вақт тарафи манфии корро фикр мекунанд. баъд хай яъне ки хуласи гап ки устод Убайдулло ки Хиромонҷон фақат ира иуда шумо баромада метонем. ва чандин одамот пешниҳод кардам хондан, он чизе ки мақбули дили ман аст мо хонда натонистам. хай рости гап ино тайёр кардем, хондем бо устод бобои файз. яъне ки аз тарафи ҷаноби олӣ бисёр хуб қабул шид. баъд ю боз як суруд дигар чӣ кардан, вая хондему дигар рости гап гӯем ки вақтам нест барои ҳамин сурудои ду нафара хондан, ё ки барои ҳамун вақт ҷудо кардагӣ нестем. чӣ хеле ки сурудҳои як нафара тайёр карда, сурудҳои бисёр асоси васфи Тоҷикистон, васфи Душанбе, модар ватан. таронаи оча аз ҷониби мардум бениҳоят хуб пазируфта шуд. шеъру оҳанги кӣ буд? аввал буд аз баёзи фолклори тоҷик буд. рубояти аввал ман оча бугум, сарсари як кӯча бугум. асосан аз китоби ҳамон рубоётҳо буд. вай ки модаро ёдат кунам банди ҷигар месӯзаде. ин суруди ки дуюм пайваст мешавад, ин асосан шеъри хайрандеш аст. устод хайрандеша ман инро тайёр карда будам. як рӯз ман бисёр вақт сурудо тайёр мекунам, баъд мегирам амонро мерам парки айнӣ пеши опера балет. ва чӣ хел манзараҳои зебо дорад. як ҷода шишта ҳамонро монда ки ҳамин чӣ хеле ки худо худаш рост кардагӣ аз сар нам устод омад. гуфтам лекин ман намедонистам ки ҳамин суруд аз устод хайрандеша. ва гуфтам устод лаббай ҷон. Хиромонҷон чиҷа? гуфтам амҷа як шеър кардам, мера гӯш баъд мера телефонам мондам гӯш кардам. суханҳоро медони ай ки? гуфтам рости гап айгазит гирифтам, хондам, тайёр кардам. шеъри ман айгу шеъри хайрандеш бародарат аст. рости гап гуфтам ман намедонам, лекин ҳамин хеле хуб қабул кард. яъне ки ҳамин шеър ҳамин қадар баъзе вақт мешавад ки шеър суханро кашида мебарад. баъзе вақт мешавад ки сухан шеърро кашида мебарад. ин дар инҷа шеъру оҳанг ҳардуш талъаман ба якдигар мувофиқ гардидагӣ буданд. бисёр хуб омада буд, бисёр қабули хуб шид. шумо чӣ хеле ки мегӯед дар ютуб яке аз таронаҳои дӯстдошта дар ютуб ҳам бисёр бинандагон аз он дидан намуданд. ва ҷадидтарин таронаи шумо бо ҳунарманди хушовоз Олими Ҷумахон пешниҳоди мухлисон гардид. инам фикр мекунам ки мухлисон хуб қабул карданд. беҳад. ва имрӯз дар куҷо фаъолият доред? имрӯз ман як 12 сол дар шуъбаи фарҳанги шаҳри Бохтар ба сифати
директори театри мардумии шаҳри бухтар кор мекардам. аз моҳи январ ба тариқи гузариш ба ансамбли фолклории этнографии хутали вилоят дар шаҳри бухтар, бале, дар он ҷо фаъолият дорам. ва биёед атрофи зиндагии оилавӣ шумо каме суҳбат мекунед. чанд фарзанд доред? ман соҳиби 3 фарзанд ҳастам, 1 духтар, 2 писар. рости гап писари калонӣ тамоман ҷодааш ҷудо аст. баъзе вақт аввало вақте ки ман дар ҳамун шаҳр будам, аммо асбоба кам бо худ як ин тараф он тараф асбоба ягон чизе мехостагишам менавохт. бози мо дур ҳастем. дуюм писарам қатъи духтари ягонаам дар мактаби Малика Собирова мехонданд. вақти азобу азиятҳои ҳамин кори худаму машаққатҳое ки бисёр худам кашидам, гуфтам ки биё ҳамин шарбати ҳамин санъата ман чашидам, ино боз ягон ҷодаи дигара гирифтам. яъне ки писарам, духтарам скрипач аъло мехонд, ҳам аз асбоб, ҳам аз баҳои хондагиш. писарам ҳам ҳамин хел, писарам овозхон буд. боз аз роҳи писарам ҷудо, духтарам ҷудо, ягонташ ба сифати санъаткор кор намекунам. хеле шумо ҳам фикр мекунам ки он қадар нахостам, бале, барое ки бисёр машаққаташ вазнинтар буд. тасаввур кун ки як кас дар як сифат мехонад, ина мисол ки ина духтур мехонад, меравад, саҳар кор мекунад, ахири сол моҳ шид маоша мегирад. мо ба ғайри оне ки мо маош, мо бояд либос кунем, мо оҳанг бихарем, шеър тайёр кунем, бояд сабт кунем, ба забони мусиқӣ бигӯем, бояд наложени кунем. ҳама ин машаққат нест. баъд ахири мо дамера мисол ам маош та мегирӣ, ам маоша агар ам хел када фикр кунӣ, дар болои ӯ маош чандин маоши дигара сарфи ҳамин кор. дар баъзе одам чӣ мегӯяд, ба забони русӣ дар баъзе одам ҳамин касб удачный меғалтад, дар баъзе одам не. бигузор ки шарбати ҳамин кора ман чашидагиам, ба ё буд дар дигар ҷода худро бисанҷам. ва биёед ба хотири волидагӣ, хотири мухлисон 4 мисра аз ягон таронаи шунидании шумо мешунавем. абдураҳмонҷон, асосан ҳамин фаъолияти ману ҳамин шумораи шеърҳои ман бисёраш аз модар аст. бале, бошад. барои модаронро ман бисёр дӯст медорам. намедонам ки ҳама хел дӯст медошта бошанд, ё ки модар чӣ хеле аст ки ҳамин сурудои модаронро ман бисёр дӯст медорам. як тавз тайёр карда истодаем, оҳанги назришо аст, шеър аз чӯпон, ҳамин қадарш оли ман тамоман шоира чӯпон бадали ванҷи ин дигarbod, як кас дигар аз московский аст, аз ҳамадонӣ, китоби ҳамон хати ҳамин назришо ман тайёр карда овардааст, оҳанги ҳамон. фақат ман 4 мисраша дута 4 мисрагиша чӣ кардагим, аморо ҳарча мехонам, инол сабт нашуда, фақат аранжировка ҳама тайёр шуда, бояд ки сабт кунем. арвоҳа ки модар омадай пушти даром, ма духтари беочаи хуни ҷигаром, бар дидани гӯрию нарафтам чанде, эю дидани ман омадай хоко ба саром, эё ча хати кашидаи тақдирум, бебахт гузашт умри бетадбирум, бебахт гузашт ман ғам нахӯрдам боре, ман аз ғами беочагиам мемирам, ман аз ғами беочагиам мемирам. хеле мисраҳои пурдард. ман боварӣ дорам ки баъд аз оне ки ин тарона омода мешавад, писанди хотири ҳар як худо кунад санъатдӯст мегардад. асосан ҳофиз ё ҳофиза ё санъаткор бояд чизе ҷудо кунад, чизе бихонад ки дар қалби тамошобин, дар қалби мухлис ҷо шавад. яъне ки барои шумора не. аслан ҳама шеърро суруд кардан мешавад ба фикри ман, вале на ҳама шеър барои суруд аст. бале. ва чӣ нақшаҳо доред, чӣ орзуҳо доред ки ҳанӯз ҷомаи амал напӯшидаанд? ман фикр мекунам ки дар ҳамин зиндагӣ то он рӯзе ки банда ҷон дар банда норад, шукри ҳамин худованда бояд кунад, ки моро ҳамчун як шахсияте ки дасти мо кор мекунад, пои мо кор мекунад,
забони мо кор мекунад, дили мо кор мекунад. яъне ки шукри аввало худованда гуфтан дар кор ки дар тоҷикистони тинҷу ором зиндагӣ мекунем, дар тоҷикистоне ки ҳама чиз зебост, ҳама чиз оромист. ҳамин оромӣ аз ҳама чизи дунё неъмати беҳтарин дар зиндагӣ барои шахсият танисият ай, не ки барои зиндагӣ кардан оромӣ ай. ман хеле фикр мекунам то рӯзе ки банда ҷон дар бадан дорад, орзу бо ӯ ҳамқадам аст. рӯзе ки ҳамин ҷон аз бадани банда баромад, гӯё ки чизе набуд ва нест, орзу гузашта меравад. бале ман чӣ орзу дорам? мехоҳам ки фарзандо хонаҳошон обод бошад, тоҷикистони мо ҳамин хел тинҷу ором бошад, ҷавонон ба қадри калоно, ба қадри падару модаро бирасанд. ва орзуе ки дар дил дорам, бисёраш бигзор ки дар дил бимонад бистад. кадом вақте ки тайёр шуд баъд бигӯям. ҳамин сурудора хости дилам ки барои мухлисони худ тайёр кунам. як суруд дига буд тайёр карда будам. ҳатто ин анамо мешавад вақте ки мехоҳӣ ки тайёр кунӣ, аммо даст ҳамон чиз имкон намедиҳад. ҳамин дар як барнома гуфта будам ки як суруд дига аст, аз номашо фаромӯш кардам. рост ки ман бисёр сурудо тайёр кардагиам. баъзе вақт мешавад ки шоириёша пеши қафо мекунам. яки чун ташна шавам ба хӯрдани об равам, шалпарки шавам лаҳзаяке хоб равам, шалпарки шавам лаҳзаяке хоб равам. ҳар гаҳ ки мара хумори очам гираде, ҳар гаҳ ки мара хумори очам гираде, парвоз кунам ҷониби қишлоқ равам, парвоз кунам ҷониби қишлоқ равам, парвоз кунам ҷониби қишлоқ равам. ҳар гаҳ ки ба дидани ту мерам оча, кай дида зиди дори ту серам оча, кай дида зиди дори ту серам оча. аз дидани ту дилам надорад серие, аз дидани ту дилам надорад серие. дар хоки қадамҳои ту мирам оча, дар хоки қадамҳои ту мирам оча, дар хоки қадамҳои ту мирам оча. ин суруда хондам. рост гап давраҳое ки бо модар суҳбатҳо мешид. баъзе вақт мешид ки намерасидам ба модарам. консерт, туй, чора бинё мерафтам. ҳар қадар ки барои модар дар зиндагӣ агар умри худро сарфи қадрдониёву меҳрубонии модар кунӣ камай. фақат чӣ орзу дорам, чӣ гуфтаниё аст ки ба шахсиятҳое ки модар доранд, модароро он қадар ҳурмат кунанд ки баъд аз сари во нами меянд ки ангушти зикина пушаймонӣ нагазанд. тамом дигар орзу ҳамин қадар. бинандагони азиз, меҳмони барномаи чеҳраи ошино буданд ҳунарманди маҳбуб, бонӯи саропо ҳунар, дорандаи медали хизмати шоиста Хиромон Қурбонова. хайр, то барномаҳои дигар саломату муваффақ бошед.